Reka nongere mbasuhuze inshuti mwese mukomeje gukurikira ibiganiro nkomeza kugenda mbategurira umunsi ku munsi kuri Bunani Happy TV. Nizere ko bikomeje kugenda bibanogera, mbona no kubashimira uko mukomeje kugenda munshyigikira, yaba mwewe mukomeje kugenda mukora subscribe, yaba mwewe mukomeje kugenda mukora like, yaba mwewe mukomeje kugenda mukora ama comments, cyangwa se yaba wowe usharinga link ya Bunani Happy TV kuri bagenzi bawe kugira ngo bankurikire. Imana ikomeze iguhe umugisha. So turihuse reka tuganire ku makuru y'imikino ari kuvugwa. Duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero iravugwa cyane mu biganiro n'umukinnyi witwa Bigirimana Abedi ukomoka mu gihugu cy'i Burundi. Uyu mukinnyi rero akaba ari no muri Kigali, aho rero yaje kurangiza n'ikipe ya Rayon Sport. Vuga ko bamaze kumvikana n'ikipe ko yayisinyira amasezerano y'umwaka umwe akayikinira, bityo Rayon Sport ikamuha miliyoni 22 za recruitment ndetse n'umushahara wa miliyoni 1,500,000. Ni ikibazo cy'igihe rero isaha n'isaha Rayon Sport yaza kwerekana uyu mukinnyi Bigirimana Abedi. Akaba yaza nyuma y'uwitwa Ntarindwa Aimable weretse gusinya avuye muri Mukura ku myaka 2 na Sefu Niyonzima bongereye amasezerano. Emery Bayisenge nawe wasinye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nk'aba Mohamed Cheri, abitwa ba Shadrack Bengbelo, abitwa ba Harimana Abdelaziz bakunda kwita Rivaldo, Tony Kitoga, Tambwe Gruwal, ndetse na Mugabo Prince, Rushema Chris. Aba bose rero ndetse n'umuzamu witwa Drissa Kuyate, aba bose rero n'abakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport izakoresha muri iyi sezo. Tutibagiye ko bongera amasezerano Abedi Biramahire ndetse n'umusore witwa Semogo Ali. So ngibyo rero ibivugwa muri Rayon Sport ikomeje kugenda itegura Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro uzaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ubwo rero Rayon Sport izaba yakira ikipe ya Young Africans, umukino wa gicuti uzabera kuri Stade Amahoro i Remera. Abafana ba Yanga bavuze ko bagomba kumanuka niyonka kabisa. Abafana bose b'ikipe ya Young Africans bagomba kugaruka kumanuka hano mu gihugu cy'u Rwanda baje gushyigikira ikipe yabo, dore ko ari n'amahirwe bazaba bareba abakinnyi bashya cyangwa se Young Africans zaba yerekana abakinnyi bashya yaguze igomba kuzakoresha muri sezo nyuma yo kwegukana igikombe cya championnat kabisa, igaragaje ikinyuranyo hagati yayo n'andi makipe hariya mu gihugu cya Tanzania. Rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze gushyira hanze ibiciro cyangwa se uko bihagaze kugira ngo umuntu ari wese wifuza kuzareba uyu mukino wa Young Africans ikipe ya Rayon Sport azabashe kujyayo. Itike ya make ni 3,000, itike ikurikiye ni 5,000, itike ikurikiye ni 10,15 muri VIP 30,000 bifunze, muri VVIP 100,000, muri executive seat 150,000, muri skybox miliyoni 2. So ngibyo rero uko ibiciro bihagaze ku bantu bashaka kuzakurikira ibi birori bya Rayon Day. Ni birori utagomba kubura nk'umukunzi w'umupira w'amaguru, yaba ufana Rayon Sport yaba udafana Rayon Sport. Nta muntu n'umwe utakwifuza kureba umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans. Gura itike yawe rero hakiri kare, bityo uzabashe gukurikira ibi birori by'akataraboneka. Tuvuye muri Rayon Sport rero reka tunyure muri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport rero nayo yagarutse nyuma yo gukurirwaho ibihano na FIFA byo kutagura abakinnyi byayizahaje cyane umwaka washize. Ubu Rayon Sport nayo ubu Kiyovu Sport nayo iri ku isoko, dore ko yahereye ku mutoza witwa Haringingo Francis. Uyu Haringingo rero akaba agarutse muri ikipe nyuma yuko yigeze kwitoza mu mwaka wa 2022 na 2023, ndetse rero akaba rero aje avuye mu ikipe ya Bugesera. Yaheruka gutoza ikipe ya Bugesera Football Club, ndetse yanyuze mu ikipe ya Rayon Sport ayihesha igikombe cy'amahoro. Yagiye muri Rayon Sport avuye muri Mukura nayo ayihesheje igikombe cy'amahoro. N'umwe batoza rero bakomeye cyane ndetse bubatse izina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero aje azanye n'uwitwa Hamis Cedric. Uyu rero akaba yarigeze kunyura mu ikipe ya Rayon Sport za 2011 2014. Cedric rero akaba yarafashe na Rayon Sport gutwara igikombe cya champion icyo gihe. Cedric Hamis rero akaba aje nyuma yuko yaramaze iminsi akora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bisa nkaho umutoza Lotfi atamushimye, bityo rero akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Kiyovu Sport kwikinira mu gihe cy'umwaka umwe. Kindi kandi Kiyovu Sport ikomeje ibiganiro witwa Emmanuel Arnold
Okwi wigeze no kwikinira akayivamo ajya mu ikipe ya AS do Kigali. So uyu rero nawe ngo isaha n'isa ashobora gushyira umukono ku masezerano. Ngibyo rero ibyo muri Kiyovu Sport. Turihuta ntabwo dutinda, tugiye muri APR rero na AS Kigali ziri mu biganiro kugira ngo APR ibe yatiza abakinnyi bayo bagera kuri 4 ikipe ya AS do Kigali. Nyuma yaho ikipe ya AS do Kigali isabiye APR aba abakinnyi. Wa mbere n'uwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma, uyu rero akaba yagiye muri APR avuye muri Rayon Sport, ariko bisa nkaho gukina mu ikipe ya APR umwanya atigeze ahubona, ndetse binagoye cyane. Nyuma yaho APR yikomeje cyane cyangwa izanye abakinnyi bakomeye cyane igomba kuzakoresha muri saison. Tuyisenge rero Arsene agomba kuva muri ikipe ngo akajya muri AS Kigali ku ntizanyo, akajyana na Mugiraneza Frodouari wavuye muri Kiyovu ajya muri APR, ariko nawe umwanya wo gukina akawubura. Nawe rero agomba kuba yakwerekeza muri AS Kigali. Sibo gusa, Dushimimana Olivier aka Muzungu werekeje muri APR, akaba yarayimazemo imyaka 2 avuye muri Bugesera Football Club. Uyu nguyu nawe rero agomba kujya muri AS Kigali ku ntizanyo, dore ko nawe umwanya wo gukina muri APR atabasha kuwubona. Undi n'uwitwa Kategaya Elia. Uyu rero Kategaya Elia yavuye muri Mukura ajya muri APR, ariko ntiyabona umwanya wo gukina, bamutiza muri Vision, naho Vision birangira imanutse. So uyu rero nawe ngo agomba kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali ku ntizanyo. Ngibyo rero ibyo muri AS Kigali ni ikipe ya APR Football Club. So twihute rero, reka twihute tunyure hanze, tujye mu makuru yo hanze y'u Rwanda. Reka dore mu ikipe ya Arsenal. Mu ikipe ya Arsenal rero inkuru abafana b'ikipe ya Arsenal bakiranyije urugwiro ni inkuru ya Victor Gyökeres, umukinnyi rero ukomoka mu gihugu cya Sweden, umwataka nimero 9 ukomeye ushwanyaguza, uzi gutsinda ibitego, uzi kugonga abataka, wahagije abanyezamu bagiye batandukanye. Uyu Victor Gyökeres rero akaba yamaze kuba umukinnyi wa Arsenal, nubwo bitaratangazwa mu buryo buri official, ariko ibyo kumvikana hagati y'amakipe yombi, hagati y'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Sporting Lisbonne, byo byamaze kurangira. Arsenal rero igomba kwishyura miliyoni 63 n'igice z'amaero, hanyuma kandi bakazongera miliyoni 10 ibyo bita add-on, bitewe n'uburyo uyu mukinnyi Victor Gyökeres azakomeza kugenda yitwara mu ikipe ya Arsenal, n'uburyo Arsenal izakomeza kugenda yitwara. Ibi kandi byasabye umu agent wa Victor Gyökeres kumanura amakomisiyo cyangwa se bigendanye na komisiyo kugira ngo iyi diro irangire. Iyi diro ikaba imaze igihe kinini cyane yanga, Arsenal ishyiraho amafaranga, Sporting Lisbonne iyanga, bigera naho umukinnyi Victor Gyökeres yaje gufata umwanzuro wo kutazasura mu ikipe ya Sporting Lisbonne. Habaho intambara hagati y'umukinnyi n'ikipe, ariko bije kurangira iyo Victor Gyökeres yumvikanye n'ikipe ya Arsenal, byumvikana ko azasanga ikipe ya Arsenal vuba kabisa bidatinze, ndetse ngo agomba gukora test medical cyangwa se igeragezwa ry'ubuzima, agahita rero officially asinya mu ikipe ya Arsenal. Nimero 9 mugongoni cyangwa se nimero 9 ku mugongo, niyo ashobora kuzahabwa mu ikipe ya Arsenal, akaza ubundi akavunderezamo cyangwa se atsinda ibitego muri Arsenal. Byumvikana ko rero yaba abakinnyi, nahoze mbona abamwe mu bakinnyi ikipe ya Arsenal abitwa ba Martin Skelly bakoraga ya masinye y'uburyo akomeza kugenda ngo iyo acelebra cyangwa se uko Victor Gyökeres atsinze igitego acelebra, basa nkaho berekana ko bishimiye ko uyu muhungu yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal kuyikinira mu gihe cy'imyaka 5 yose. Uyu muhungu rero akaba ari imashini itsinda ibitego mu mikino 102 yakina ikipe ya Sporting Lisbonne yahari mu gihugu cya Portugal, yatsinzemo ibitego bigera muri 97, ibitego bigera kuri 97 byose. Ikindi kandi mu mikino 102 ibyo bitego byose akaba yarabitsinze, kandi yagiye muri ikipe ya Sporting Lisbonne aguzwe miliyoni 20 avuye muri Coventry City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Byumvikana ko ari inyungu nyinshi cyane ku ikipe ya Sporting Lisbonne, kuri miliyoni zigera kuri 70, bungutse hafi miliyoni 50. Ni deal nziza cyane. Uyu rero akaba aje ategerejwe cyane, dore ko Arsenal yari imaze imyaka 3 ikurikiranya ibi ya kabiri.
ibi ya kabiri benshi bakurikirana Arsenal bavugaga ko ikibazo ndetse babonaga ko yari ifite ikibazo mu bigendanye no kwataka cyangwa se gusatira izamu. Byagaragaraga ko muri rusange ikeneye umwataka, abandi bakinnyi yaba binyuma yaba abanyezamu yaba bo hagati yaba impande kiba Arsenal ifite abakinnyi beza cyane. Ngo rero Victor Gyökeres uje yiyongera ku bandi bakinnyi batandukanye. Uheruka gusinya n'uwitwa Christian Mosquera wavuye mu ikipe ya FC Valence kuri miliyoni 15 z'amahero. Uyu mudefenseur rero ufite taille nziza cyane, metero hafi ine na santimetero 90. Ni umukinnyi muremure, ni umukinnyi ukiri muto ku myaka 21. Akaba yarakiniye ikipe ya FC Valence hafi imikino yayo yose muri saison yashize, ndetse akaba ari umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'abaterengeje imyaka 21 ya Espagne. Akaba yaramaze gusinya imyaka 5, ndetse ngo akaba agomba gusanga bagenzi be hariya mu gihugu cya Singapore aho Arsenal iri muri pre-season. Aje yiyongera kuri Christian Nordegaard wavuye mu ikipe ya Brentford. Aje kandi yiyongera kuri Martin Zubimendi wavuye muri Real Sociedad. Aje yiyongera kuri Kepa Arrizabalaga wavuye mu ikipe ya Chelsea, ndetse na Noni Madueke nawe wavuye mu ikipe ya Chelsea. Arsenal ikaba ivugwa ko igishaka witwa Eberechi Eze. Uyu nguyu rero akaba akina mu ikipe ya Crystal Palace, nawe ngo aze akomeze uruhande rw'iburyo cyangwa se uruhande rw'ibumoso ku mwanya Martinelli akinaho. Ngibyo rero ibyo muri Arsenal. Uyu munsi rero yanakinnye uyu munsi ikaba iri mu gihugu cya Singapore, aho igomba gukina n'ikipe ya Mira AC, ndetse igomba gukina n'indi mikino igiye itandukanye. Muri Real Madrid rero tujye muri Real Madrid rero Real Madrid yamaze gutangaza ko Mbappe agomba guhabwa nimero 10 ku mugongo nk'umwe mu bakinnyi bakomeye. Iyi nimero rero ikaba ari nimero yubashywe cyane mu ikipe ya Real Madrid, dore ko yambarwaga n'umusore witwa Luka Modric wamaze kwerekeza mu ikipe ya Mira AC. Uyu rero Mbappe akaba yari afite nimero 9 ku mugongo, ariko mu buryo bwo gucuruza cyangwa mu buryo bwa business, kwa ko Mbappe umwe mu bakinnyi bacuruza. Real Madrid ikaba rero yamaze kuvuga ko agomba gufata nimero 10. Yarasanzwe yambara 9, ubwo rero akaba agiye guhabwa 10. Mbappe we ku giti cye ntabwo yabyifuzaga, ariko Real Madrid byarangiye ibumwumvishije ko agomba kwambara nimero 10 mu mugongo. Ngibyo rero ibya Real Madrid. Tujye muri Man U gatoya. Manchester United rero akaba yaramaze gusinyisha witwa Bryan Mbeumo mu masezerano y'imyaka igera kuri 6. Uyu munyakameruni rero akaba yarasinye kuri miliyoni 71 z'amapound, ndetse akaba yajyanye n'ikipe ya Manchester United n'abandi bakinnyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri pre-season. Mu mikino ya 142 yakini ikipe ya Brentford, akaba yaratsinzemo ibitego bigera muri 70, atanga na assist zigera kuri 51. Byumvikana ko ari umukinnyi mwiza cyane. Akaba aje rero yiyongera kuri witwa Matheus Cunha basinyishije avuye mu ikipe ya Wolves. Man U iri kugenda ikomeza imbere, dore ko bamwe mu bakinnyi bayo bari bakomeye kubera ibibazo bagiye bagirana n'abatoza. Bamwe ntabwo bazagaruka muri ikipe, dore witwa Marcus Rashford ari mu biganiro n'ikipe ya FC Barcelona, ndetse ashobora kwerekeza muri ikipe ya FC Barcelona. Hari umusore witwa Garnacho, nawe uyu nawe agomba gusohoka muri ikipe. Jordan Sancho nawe agomba gusohoka muri ikipe. Witwa Anthony nawe w'umunyabrazil agomba gusohoka muri ikipe. Birumvikana ko Man U igifite icyuho cy'abakinnyi imbere, niyo mpamvu rero yongeyemo uwitwa Bryan Mbeumo. So nguko rero uko muri Man U byifashe. Reka dusoze muri Chelsea twihuta. Chelsea rero ikaba yarahamagaye muri Leipzig yo mu gihugu Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage. Ishaka umusore witwa Xavi Simon, ndetse ngo ibiganiro bikaba bikomeje. Uyu ni umwe mu bakinnyi beza cyane bakina imbere asatira, ndetse ashobora no gukina inyuma y'umwataka. Chelsea rero ngo nyuma yo kugurisha Noni Madueke barashaka uburyo bakongera imbaraga muri atake, bakaba basinyisha uyu musore witwa Xavi Simons. Ngibyo rero muri rusange ibyo twabateguriye muri kano kanya. Ibiganiro byacu birakomeza kuri Bunani Happy TV. Komeze ukore subscribe, komeze ukore share, komeze ukore comment, ndetse unasharing link ya Bunani Happy TV, ubundi dukomeze dusangire ibyiza, mukomeze kugira ibihe byiza.